Ibihe byiza kuri mwe mwahisemo gukurikira Isango Star TV, tuba ikaze makuru yacu ku buryo burambuye. Amakuru mugiye kugezwaho nanjye tuyishimire Kageme Marie Grace. Duhere ku makuru avugwa mu Rwanda, aho kuri uyu wa gatanu umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane Transparency International ishami ry'u Rwanda wagaragarije urukiko rw'ikirenga ibyavuye mu bushakashatsi bwakozwe ku cyabagana inkiko bashima icyo banenga ndetse n'icyo bifuza ko cyashyirwamo imbaraga mu bijyanye no kubona ubutabera bwihuse kandi bunoze. Kimwe rero mu byagarutsweho nuko kugeza ubu hari ubwinshi bw'imanza zitinda mu nkiko zikarenza igihe cyagenwe, bityo bikabangamira abakeneye ubutabera. Kuri ibyo Hitiyaremye Alphonse Vice Perezida w'urukiko rw'ikirenga aravuga ko ibyo koko bikiri imbogamizi kubagana inkiko, ariko agasaba ko abantu barushaho gukoresha ubundi buryo bwashyizweho mu kunga abafitanye ibibazo bitabasabye kuba hakwitabazwa inkiko. Reka tumwumve. Ikibazo kiriho gituma kuko umuturage ugejeje ikibazo mu rukiko ubu ngubu atabona ubutabera vuba nkuko yakabaye abyifuza. Ni ikibazo cy'imanza nyinshi zicucitse mu nkiko, cyane cyane mu nkiko z'ibanze no mu nkiko zisumbuye. Ikibazo kibiterera akaba ari yuko akabazo kose kavutse hagati y'abaturage bumva nta wundi muntu wakabakemurira atari urukiko. Ni byiza yego ko bizera inkiko, ariko nanone bakagombye no kwizera ubundi buryo bakabaye bifashisha kugira ngo ibibazo bafite bikemuke. Aha ndatekereza nk'abunzi n'urwego narwo ruriho rushinzwe gukemura ibibazo abaturage bagirana. Hari umuryango nyarwanda, dufite umuryango nyarwanda urimo inyangamugayo. Iyo ibibazo bivutse mu muryango si ngombwa ko abantu bihutira mu nkiko, byakabaye byiza babanza kwegera umuryango ukabakemurira, noneho mu nkiko hakaza bya bibazo koko by'ibihugu, ibibazo by'amategeko. Ariko ibibazo bisanzwe abaturage bakaba babanza kwifashisha izo nzira maze kuvuga, umuryango n'abunzi. Tukiri mu makuru agezweho, twerekeze mu gihugu cya Mozambique. Imiryango irenga 2,000 y'abanyamozambique yahungiye mu gihugu cya Malawi nk'uko ubutegetsi bwa Malawi bwabitangaje. Ni mu gihe bivuga ko abantu babarirwa muri za 40 aribo bamaze kugwa mu mvururu ziturutse ku kutumvikana ku byavuye mu matora yabaye mu kwezi kwa 10. Amwe rero mu maduka ndetse n'amabanki byari bifunze mu murwa mukuru wa Mozambique Maputo kuri wa gatanu, ndetse hanashyizweho amarondo mu turere tumwe na tumwe nyuma y'uko abagororwa bagera ku 6,000 batorotse gereza ibyabaye ku munsi wa gatatu w'iki cyumweru. Mozambique ikaba imaze amezi agera kuri 2 irimo imyigaragambyo ivanze n'urugomo kuva aho komisiyo y'amatora ivugiye ko ishyaka riri ku butegetsi rya Frelimo ari ryo ryongeye kwisubiza ubutegetsi, ndetse ko umukandida waryo yatsindiye umwanya wa perezida muri ayo matora. Frelimo ikaba ihakana ibirego by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagiye bavuga ko habaye uburiganya mu matora. Icyemezo cy'akanama gashinzwe iyubahirizwa ry'itegeko nshinga rya Mozambique kikaba cyahamije ko ibyavuye mu matora ko uwa mbere, kikaba rero gihamya ko ari ukuri, ndetse bituma haba indi myigaragambyo ikaze yatangiye muri iki cyumweru. Itsinda rero rishinzwe gukurikirana ibyo myigaragambyo Plataforma de Saúde rikaba rivuga ko abantu bagera ku 125 bapfuye kuva iki cyemezo cy'urukiko gitangajwe kwa mbere w'iki cyumweru, ndetse abandi bagera kuri 152 guhera mu mpera z'ukwezi kwa 10 nabo bagiye bapfira mu myigaragambyo. Umwe mu bayobozi bakuru ba Malawi yavuze ko kugeza ku munsi wa kwa gatatu abanyamozambique bagera ku 2,182 bahunze urugomo bambutse binjira mu ntara ya Nsanje. Iyi Nsanje akaba ari intara mu gihugu cya Malawi ihana imbibi n'igihugu cya Mozambique nk'uko tubikesha ibiro ntaramakuru Reuters. Reka noneho twerekeze mu makuru yaranze umwaka, by'umwihariko mu bukungu. Amakuru tugiye kureba yagiye aba muri uyu mwaka 2024. Duhere mu kwezi kwa 10, aho ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 muri Kigali Convention Center hatangijwe inama ya kabiri y'ihuriro ry'ubukungu
rigamije kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'isoko rusange rya Afurika izwi nka Biashara Africa. Iyi nama rero yari igamije kurebera hamwe intego Afurika yihaye mu buhahirane, ubucuruzi n'ishoramari, ndetse hanarebwa aho bigeze bishyirwa mu bikorwa. Barebye kandi imbogamizi zari zirimo mu rwego rwo kubyihutisha no kuzishakira ibisubizo kugira ngo ubucuruzi n'ishoramari hagati y'ibihugu bya Afurika bibashe kugera ku ntego byihaye. Kugeza ubu u Rwanda rukaba ruri mu bihugu 8 byatangiye kubyaza umusaruro amahirwe y'iri soko rusange rya Afurika, aho rwohereza ibicuruzwa birimo kawa, icyayi, ubuki, amavuta akomoka kuri avoka n'ibindi mu bihugu bya Afurika. Isoko rusange rya Afurika rikaba rihurije hamwe ibihugu bigera kuri 55 byo ku mugabane wa Afurika. Ibihugu 47 bikaba ari byo byamaze gusinya no kwemeza amasezerano arishyiraho, ariko ibihugu 8 gusa bikaba ari byo byatangiye kuricururizaho. Yasine Tuyishimire yarahatubereye. Mu mwaka wa 2018 mu Rwanda hatangijwe isoko rusange rya Afurika ryiswe AfCFTA mu magambo y'impine. Gusa n'ubwo iri soko rimaze imyaka 6 rishyizweho, imikorere yaryo iracyagenda bigura intege bitewe n'imbogamizi zitandukanye aba bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bagarukaho. Harimo inzitizi z'uko tudacuruza muri Afurika, twacuruzaga muri AES. Haje ibwiriza rivuga yuko nta muzi ugomba kujya inyuma ya AES, kuko ushaka kujya inyuma ya AES bamusoresha 80%. Mu by'ukuri imbogamizi ziba mu kazi dukora kajyanye n'ubucuruzi mpuzamahanga usanga ahanini ziba zishingiye ku myumvire mikeya mu buryo bwo kumva isoko mpuzamahanga, cyane cyane kuko haba hariho regulation nyinshi n'ibisabwa kuzuzwa kugira ngo nukora importation cyangwa exportation umenye regulation zigenga ibyo bintu. Nizo mbogamizi nini ziba zihari kugira ngo abantu bisange muri iryo soko. Nk'imisoro ugasanga igihugu kimwe ijyanye n'ibicuruzwa bagukata imisoro myinshi kuko uzanye icyo kintu aho ngaho. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda atangiza iyi nama ya kabiri y'iri soko rihuriweho iri kubera i Kigali, yavuze ko atumva impamvu kugeza ubu iri soko ridakora neza. Asaba ko hakongerwamo imbaraga kuko gukorera hamwe ariyo nzira yatuma umusaruro ryitezweho ugerwaho. Kuki hatabaho ubuhahirane ku bantu, ibicuruzwa na serivisi nta mbogamizi? Kubera iki? Kuki umuturage w'igihugu kimwe atakambuka umupaka ngo ajye mu kindi nta nkomyi kuri uyu mugabane? Ikibazo kiri kubaka isoko rihuriweho ry'umugabane ntago bikorwa mu ijoro rimwe. Hashyizwemo imbaraga nyinshi, ariko urugendo ruracyari rurerure. No mu gihe cy'ibibazo dukeneye guhozaho ndetse no gutekereza kure. Iyo niyo nzira nziza yo gutsinda, kandi dukoreye hamwe ntacyo tutageraho. Working together, there is nothing we cannot achieve. Abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka baravuga ko bizeye ko iyi nama irasiga habonetse ibisubizo bifatika ku mbogamizi iri soko rigifite. Navuga rino soko AfCFTA uriya kwe kuba rikora kugira ngo rishyirweho kwari kugira ngo buri munyafrika abe yacuruza cyangwa atanga service ahantu hose ku mugabane. Nkuko mukuru w'igihugu yabivuze ko bagomba gufungura imipaka, abaturage bagahahirana. Kurikije ibyo twabwiwe na Perezida Paul Kagame, ubona ko hari gahunda ikomeye cyane yo kubishyiramo imbaraga. Kuba wava hano ukajya Egypt, wajya Ghana nta visa, nta kwishyura, ntaki. None ku buryo n'ibicuruzwa bya bitananizwa bikemera ukajya gucuruza, ahubwo isoko rikajya ku mugabane wose. Isoko rusange rya Afurika rihurije hamwe ibihugu 54 by'uyu mugabane. Rifite abaturage 1,300,000 ndetse umusaruro mbumbe ubarirwa muri miliyari 300 na miliyoni 400 z'amadolari ya Amerika. Ariko ubucuruzi bukorwa hagati y'ibihugu bya Afurika buracyari ku gipimo kitarenze 16%. Ibigaragaza intege nke zikiri mu mikorere y'iri soko. Yasine Tuyishimire, Isango Star, i Kigali. Turamushimiye Yasine Tuyishimire yarakoze kuri iyo nkuru. Turacyari mu makuru y'ubukungu yaranze umwaka wa 2024. Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare bagaragaje ko mu gihembwe cya gatatu cy'umwaka wa 2024 umusaruro mbumbe w'igihugu wazamutse ukagera kuri miliyari zigera ku 4,846 z'amafaranga y'u Rwanda, avuye kuri miliyari zigera ku 4,246 mu gihembwe cya gatatu cya 2023.
kuvuga ko umusaruro mbumbe wiyongereho 8.1% nyuma y'uko wari wiyongereho 9.8% mu gihembwe cya kabiri ndetse n'9.7% mu gihembwe cya mbere cya 2024. Yasini Tuyishimire nabyo yarabidukurikiraniye. Umusaruro mbumbe wa miliyari 4,806 z'amafaranga y'u Rwanda uvuye kuri miliyari 4,000. Raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko umusaruro mbumbe w'u Rwanda mu gihembwe cya gatatu cy'umwaka wa 2024 wazamutseho 8.1% kuko wavuye kuri miliyari 4,266 wariho mu gihembwe nk'iki mu 2023 ugera kuri miliyari 4,806 z'amafaranga y'u Rwanda. Nizamuka rito ugereranyije n'9.8% uyu musaruro wari wazamutseho mu gihembwe cya kabiri. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa aharasobanura icyateye ibi yitsa ku buhinzi. Buriya serivisi n'inganda biratandukanye n'ubuhinzi. Buriya serivisi n'inganda bitewe n'ibyo igihugu gikora cyane cyane abikorera. Iyo bamaze gushyira mu bikorwa cyangwa bamaze gushyiraho ingamba zo gukora ibyo bashaka gukora akenshi zirakomeza. Iyo batangiriye izo ngamba mu kwezi kwa mbere mu mwaka bakomeza bashyira mu bikorwa kereka habaye ikindi kintu kidasanzwe, ariko iyo bateganyije barabikora. Ariko mu buhinzi biterwa n'ikirere cyane cyane. Abahinzi bashobora gutegura cyane cyane iyo badafite ubushobozi bwo kuhira, bashobora guteganya ibyo bakora ariko imvura ikagwa neza cyangwa igatinda cyangwa ikagwa nyinshi bikagira uruhare mu kuzamura cyangwa kumanura umusaruro. Iri gabanuka ry'ubuhinzi ryanagize ingaruka ku musaruro w'inganda zitunganya ibyo kurya kuko wagabanutseho 1%, nyamara mu gihembwe cya gatatu cy'2023 wari wiyongereho 16%. Murenzi Ivan, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare, aravuga uko byagenze nuko bikoma mu nkokora izindi nkingi z'ubukungu. Ubuhinzi iyo bwari bumeze neza, imports nazo ziragabanuka z'ibihingwa cyane cyane hano nka maiso ari nazo zikoreshwa cyane muri food processing. So izo factors zose hamwe zishyize hamwe rero nizo zituma tubona kuri food processing growth yari hasi, kuko ahenshi uhereye muri kota ya mbere, kota ya kabiri cyangwa se season A yari imeze neza, fresh food stuff zari zihagije cyangwa se zari ziganje ku isoko. Aho rero bituma ibijya mu nganda nabyo bigabanukaho n'iyo factor navuze ya base effect. Nubwo mu gihembwe cya gatatu cy'2024 umusaruro mbumbe wiyongereho 8.1%, mu bindi bihembwe byabanje wari wazamutseho kuko wari wiyongereye 9.8% mu gihembwe cya kabiri n'9.7% mu gihembwe cya mbere. Gusa muri rusange umusaruro mbumbe wiyongereye 9.2% mu bihembwe bitatu bibanza by'umwaka wa 2024. Mu byiciro by'ubukungu birimo ubuhinzi umusaruro wiyongereho 4%, inganda wiyongeraho 8%, mu gihe service wiyongereho 10%. Yasini Tuyishimire, Isango Star, i Kigali. Dukomeje n'amakuru y'ubukungu yaranze umwaka wa 2024. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda Minicom yagaragaje ko imikoranire y'ibihugu hagamijwe korohereza ibyinjira n'ibisohoka hamwe n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka ngo ari byo gisubizo kirambye gishobora gufasha mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'izindi ngaruka zigira ku bucuruzi n'ibicuruzwa muri rusange. Ibi rero byagarutsweho ku itariki 19 Kamena 2024 ubwo inzego zishinzwe ibyambu mu bihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zari mu Rwanda mu nama yize ku hazaza h'ubwikorezi ndetse n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagamijwe guhangana n'imbogamizi uru rwego ruhura nazo. Berwaga ko Prudence yarabikurikiranye ku bufatanye n'ikigo kigamije koroshya ubucuruzi n'ubuhahirane mu karere Trademark Africa, hateguye inama ihuza urwego rw'abikorera mu Rwanda hamwe n'abakora ku byambu hagamijwe kureba kwigira ku mbogamizi uru rwego rwahuye narwo cyane cyane nk'icyorezo cya COVID-19, intambara y'Uburusiya na Ukraine ndetse n'izindi zitandukanye kugira ngo zigirweho hirindwa izamuka ry'ibiciro bya hato na hato nk'uko Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Dr Jean Chrysostome Ngabitsinze bivuga.
abari mu bijyanye no gutwara ibicuruzwa bitandukanye baba bagomba guhura bakareba aho ibintu bihagaze. Imbogamizi twahuye nazo mu myaka ishize ko twahuye na nyinshi zanagarutswe mu biganiro twagiye tugira, hari covid, hari intambara zitandukanye ziri kuri iyi si zikumira rero inzira nyinshi zaba ari z'ubutaka ndetse cyane cyane zo mu bwato. Covid yo nizikera zifunze, ugasanga rero gukora business utwara ibintu byagiye bizamuka mu biciro, ariko hari ingamba nyinshi ziba ziriho ibihugu zihuriraho. Nk'u Rwanda tuba turi icyo twita umuhora wa ruguru cyangwa se umuhora hagati, tukareba n'ahandi bituruka. Rero byari ibiganiro cyane kugira ngo abantu bungurane ibitekerezo ariko barebe imishinga itandukanye. Igikorwa cya mbere ni ukugira ngo abantu bumvikane mu buryo bwa politiki bakorane neza. Icya kabiri ni ugushyiramo amafaranga menshi kuko hari inzira nyinshi zigomba kubakwa kugira ngo aho ibicuruzwa biva. Twe mu Rwanda ntago turi ku byambu, ntago turi ku mazi magari, bisaba rero yuko izo nzira natwe tuzigeraho. Kubikora bisaba amafaranga kandi binasaba yuko ibihugu dukorana nabyo byumva yuko dukeneye izo nzira. Nibyo byaganirwaho kandi mbona nk'umuhora wa ruguru ndetse no hagati ibintu bigenda biba byiza ku buryo mu minsi izaza twizera yuko ibijyanye no gutwara ibicuruzwa bizagenda bigabanuka mu giciro. Ku ruhande rw'icyambu cya Mombasa muri Kenya bashimira guverinoma y'u Rwanda, ubuyobozi n'urwego rw'abikorera mu ngamba zashyizweho, ariko muri izo nzitizi zose ibicuruzwa bigakomeza bikambuka. Uyu ni Captain William Kipikemboi Ruto, umuyobozi w'ibyambu muri Kenya. By the government of Rwanda was to do three things. One was to provide online platform in terms of payment. Ku ruhande rwa guverinoma y'u Rwanda hakozwe byibura ibintu bitatu. Icya mbere kwari ugushyiraho uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, aho abazana ibicuruzwa mu Rwanda bishyuraga bakoresheje amafaranga y'amanyarwanda bikagera ku cyambu cyacu. Ntibyasabye amadolari gusa. Ikindi kintu nanone cy'ingenzi kwari ugutanga serivisi amasaha 24 ku yandi, aho umuntu yashoboraga kwambutsa imizigo haba ku manywa cyangwa nijoro. Ubwo nyine urumva ko byari ngombwa no gukorana n'inzego z'abikorera, ni nabyo byatumye icyo giciro kigabanuka. This is one thing that will reduce the cost. Ibyo ni nabyo Twagirumukiza François ukuriye ishami ry'ubucuruzi mu rwego rw'abikorera mu Rwanda PSF avuga ko nubwo ubukungu bwahungabanyije ubucuruzi ariko ubu bishimira kuri izo ngamba zose zafashwe, ubu bikaba bitengamaye. Ibyo rero ubucuruzi bwarahungabanye nibyo, ariko kubera ubwo izo mbaraga zabayeho nanone ntibwahagaze, bwarakomeje burakora n'imbaraga nke bigereranije nuko byari bimeze mbere. Ariko aho icyorezo kigabanutse, izo ngamba zari zaratanzwe zafashije noneho ko ubucuruzi buhita bwihuta, ndetse na ya mashyirahamwe nako gukorera hamwe kwari kwatangijwe kongera imbaraga mu bucuruzi. Umuryango w'abibumbye mu kwezi kwa mbere watangaje ko mu mpera z'umwaka 2024 u Rwanda ruzaba ruri ku mwanya wa gatatu muri Afurika mu bihugu bizagira izamuka ry'umusaruro mbumbe uri hejuru, naho muri Afurika y'Iburasirazuba rukaza ku mwanya wa mbere. Mu byo rubikesha harimo n'urwego rw'ubucuruzi, aho mu Rwanda hanateganywa kubakwa ibyambu bitatu bisaga kimwe cyuzuye mu kiyaga cya Kivu. Haberwaga kuba Prudence Isango Star. Ariko wa mugabo, ibi ni ibiki? Ni kwa mugabo ugize kutiyobaraho amazi avi wawe ngo azadusenyere, none uratinyutse ujugunya imyanda muri ruhurura. Ndavuze ngo kuramo ino myanda. Ariko sibyo birakureba. Aha se ni wawe, iyi ruhurura ko tuyihuriyeho twese. Kuramo ino myanda. Iyi ruhurura tuyihuriyeho twese. Wigeze umuvugizi w'abantu batuye hano. Garuka. Wa mugabo, ibi ni ibiki? Ariko uyobeye ko buri gihe bahora batubuza kujugunya imyanda muri ruhurura, ntibatubuza kuyobora amazi yo mu rugo ku baturanyi kugira ngo atabasenya. Bakavuga bati amazi muyayobore mu migende na ruhurura zabigenewe. Ibyo byose urabirengaho none utangiye kujugunya imyanda muri ruhurura koko. Turakureka. Oya rwose, oya maze kubyumva, reka mbivanemo. Ariko uzi ko ariyo mpamvu ntabona abapangayi kubera kutubahiriza ibyo byose. Wababona utesenye abapangayi basobanutse ntago ushobora kubana nawe kuko bagomba kureba ahantu heza hatabateza ibyabo. Ikindi kandi mumenye ko iyi myanda mujugunya muri ruhurura iragenda ikangiza ibikorwa remezo bikaba byaduteza ibiza. Jya muyora utoragura imyanda. Kange mumbivane. Ubu butumwa ni ubwa Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero 170.
Dukomeje n'amakuru y'ubukungu yaranze umwaka w'ibihumbi 2024 twerekeze mu kwezi kwa kabiri ubw'inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena wasabye abategura ingengo y'imari ya leta kurushaho kwita ku rwego rw'ubworozi. Ibi rero bikaba byarasabwe nyuma yo gusanga amafaranga yagenewe uru rwego mu ngengo y'imari ya 2023-2024 ari make cyane ugereranyije n'ayahawe urwego rw'ubuhinzi. Ibyo komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari muri Sena y'u Rwanda yavuze ko iki gitekerezo ari ingenzi ndetse ko ari ngombwa kuko ubworozi nabwo ari bumwe mu rwego rukwiye kuzamurwa kuko rugira uruhare mu iterambere ry'ubukungu ndetse n'iry'imibereho myiza y'abaturage. Berwaga ko Prudence yarahatubereye. Nyuma yo kugezwaho raporo ku bitekerezo bya Sena ku mushinga w'itegeko maze gusoma, iyi raporo twayemeza ku bwumvikane busesuye. Yemeza ibitekerezo byayo ku mushinga w'itegeko rihindura itegeko nimero 030 akarongo kaberamye 2023 ryo kuwa 30 Kamena 2023 rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka w'2023-2024. Hari abasenateri basanga ko kuba amafaranga yagenewe ubworozi ari make ugereranyije n'ayahawe urwego rw'ubuhinzi biteye impungenge, bagasaba ko abategura ingengo y'imari ya leta barushaho kwita ku rwego rw'ubworozi. Uyu ni Honorable Nsengiyumva Fulgence na Honorable Twahirwa André. No mu ngengo y'imari tugaragaza n'umusaruro tuzabona mu buhinzi, ariko nta hantu hagaragara ngo ubworozi buzabona iki n'iki. No kuvuga ngo ku musaruro w'ubuhinzi niho tuzavana ibizaza mu bworozi. Hari hakwiriye rero kugaragazwa ngo tukaba twagaragaza ngo igice tuzongera cy'ubuhinzi dore bizagenda ku bworozi kugira ngo butere imbere, ariko kubishyira hamwe usanga bidafututse ku buryo nk'uko babivuga ingengo y'imari igenerwa ubuhinzi ntisobanuka neza kugira ngo iby'ubworozi nabyo bigaragare mu rwego rwo kubuteza imbere. Byagaragaye ko icyiciro cy'ubworozi kigenerwa amafaranga makeya ugereranyije n'ubuhinzi. Sinzi aho bigaragara mu mibare waduhaye ibyo ngibyo, sinzi ko bigaragara kuko igitekerezo kivuga kivanye ku mibare yagaragaye hejuru, sinzi ukuntu wabiduhari. Honorable Juvenal Nkusi, perezida wa komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari muri Sena, avuga ko ibyo bitekerezo ari bigomba kugenderwa kuko kigomba gushyikirizwa abo kireba maze kigashyirwa mu bikorwa. Ni igitekerezo kiriho kugira ngo ubuhinzi n'ubworozi nabwo bugire ubwihariye, ariko muri budget yose y'irege ya Minagri na RAB usanga harimo article budgetaire. Iyo bisomye yego usanga amafaranga ariho ari makeya. Icyifuzo ni uko nayo aziyongera none bikagira impact ku bukungu kuko ubuhinzi bw'ibihingwa bujyamo. Ndashaka ko ibitekerezo ari ukuyipartaja n'izindi nzego tuga umurongo ubworozi, kandi ntekereza yuko ejo bundi nyakubahwa minisitiri w'intebe atugezaho cya kiganiro mwumvise umurongo bafite kugira ngo ubworozi bwiyongere. Minisiteri y'imari n'igenamigambi igaragaza ko ingengo y'imari ivuguruye y'u Rwanda yiyongereye iva kuri miliyoni 5.30 by'amafaranga y'u Rwanda igera kuri miliyari 5 na miliyoni 115.6 by'amafaranga y'u Rwanda, aho yasaranganyijwe muri gahunda za leta z'iterambere mu buryo bukurikira: ibikorwa by'ubukungu bwageneweho 55.9%, ibijyanye n'imibereho y'abaturage igenerwa 30.4%, naho imibereho myiza ihabwa 13.7% ku ngengo y'imari y'umwaka w'2023-2024. Haberwaga kuba Prudence Isango Star. Turamushimiye Berwaga kuba Prudence. Dukomeze n'andi makuru yaranze umwaka 2024 mu bukungu, twerekeze mu kwezi kwa Nyakanga cyangwa se kwa karindwi ahabaye imurikagurisha. Abanyarwanda n'abanyamahanga bitabiriye imurikagurisha mpuzamahanga rya 27 ryabereye Gikondo mu mujyi wa Kigali. Bagiye bavuga ko bishimira cyane, bashimira leta y'u Rwanda muri rusange ndetse n'urugaga rw'abikorera by'umwihariko babahaye umwanya bakamurikira abaturarwanda ibyo bakora. Iri murikabikorwa ryatangiye ku itariki ya 25 Nyakanga 2024 rikaba ryaritabiriwe n'abamurika bagera kuri 448 barimo 329 bo mu Rwanda n'abandi bagera ku 119 baturutse mu bihugu by'amahanga. Urugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF rukaba rwaragaragaje ko nibura ku munsi abantu babarirwa mu 5,000 aribo binjiraga muri iri murikabikorwa n'imurikagurisha baje guhaha ndetse no kureba ibihamurikirwa. Abitabiriye imurikagurisha mpuzamahanga ryabereye mu Rwanda muri uyu mwaka 2024 gusa binubiye izamuka
izamuka ry'ibiciro byo kwinjira byazamuwe ugereranyije na mbere, ndetse banagaragaza ko byabaye imbogamizi yatumye hari abatitabira iri murikagurisha, iby'impuguke mu bukungu zigaragaza ko bikwiye mu guca akajagari. Strato Habyarimana ni impuguke mu bukungu. Baramutse batishyuje kwinjira, haza abantu benshi n'abadakenewe, b'abana bose badafite icyo bakora niho bajya birirwa, niho bajya no kugira ngo bakumire, mbese muri make abantu baza nta ntego bafite. Ariko iyo wikuye amafaranga uvuga uti byanze bikunze ngiye kureba, mfite ikinjyanye, ngiye kureba ibicuruzwa runaka, ngiye kureba amahirwe y'ubucuruzi ahari, ngiye kureba, ukaba ufite nyine intego, ikintu kigaragaza rero ko uri committed cyangwa se ufite uwo mutima wo kuvuga ngo ibi bintu ndabikunze kandi hari icyo ngiye kubivanamo, nuko bigaragariza mu kwishyura. Uwo ni Strato Habyarimana, akaba ari impuguke mu bukungu, asobanura uburyo kongera ikiguzi cyinjira muri Expo bikwiye. Dukomeze n'andi makuru yaranze ubukungu bw'u Rwanda muri 2024, ahumvikanye abanyamahanga bagiye bagura imigabane yamwe mu mabanki yo mu Rwanda bakayegukana ndetse akanahindurirwa amazina. Bamwe mu baturage bakoresha izi banki bakaba baragiye bagaragaza impungenge ku mafaranga yabo. Umusesenguzi mu by'ubukungu akaba yaravuze ko kuba hari banki zigenda zigurwa n'izindi banki, abakiriya badakwiye kugira impungenge ndetse ko bitatera ikibazo ngo ku bukungu bw'igihugu bitewe n'uko Banki Nkuru y'u Rwanda BNR ibanza kubigenzura. Vestine Umurerwa yaduteguriye iyo nkuru. Hari igihe biba ngombwa ko bagura iyo banki ntumenye amakuru y'uko iyo banki yaguze, ntabwo twese tuyamenyera ku gihe. Impungenge wabimenye wayigira ko ntabwo wajya kubitsa muri banki kandi iyo banki itagifitwe n'abanyagihugu. Uyu ni umwe mu baturage bakoresha amabanki bavuga ko bagira impungenge kuko usanga batamenye ko byagenze ngo banki zigurishwe, ahubwo babyumva mu makuru gusa. Abandi bakavuga ko bari bakwiye kujya babimenyeshwa mbere y'uko bikorwa. Ahubwo ntekereza wenda ko nk'impungenge zimwe na zimwe abantu bagira nuko nk'iyo ubitsamo usanga nyine hari kubera kuvugurura serivisi zimwe na zimwe ziba zikorerwa muri banki, niba uwaguze hari ibyo agomba kuza ahindura. Rero muri iyo gahunda y'ivugurura hari igihe nyine habamo retari y'amaserivisi amwe n'amwe. Nyine birumvikana ko ikibazo nakigira yuko amafaranga yanjye ari muri iyo banki, umutekano wayo naba nawizeye. Ari abakiriya ba banki, ari n'abashinzwe kudukurikiranira umutekano w'amafaranga kuri aya mabanki, twese tuba dukeneranye. Icyo numva rero cyakorwa nuko mbere y'uko iyo myanzuro ifatwa hajya habaho inama tukamenyesha. Mu gihe aba baturage bagaragaza izi impungenge, twaganiriye n'impuguke mu bukungu Teddy Kaberuka, atubwira ko abantu bakwiye gushiriza impungenge kuko Banki Nkuru y'u Rwanda BNR ari iba yasuzumye igatanga uburenganzira kandi igomba kureberera ayo mabanki. Ingorane zirimo n'abantu babibaza bavuga bati se izo banki iyo zije ari inyamahanga zikagura banki nyarwanda, ni ukuvuga ngo ubukungu bwacu tubushyize mu maboko y'abanyamahanga, nicyo bivuga ubundi. Ari n'abantu benshi babigiraho impungenge kandi ni impungenge z'ishingiro ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande ni impungenge umuntu yavuga ko zifite navuga ko hari igikorwa kugira ngo izo mpungenge zitaba impamo, kubera ko buriya banki iyo ari yo yose mu gihugu, banki y'ubucuruzi igengwa na Banki Nkuru y'Igihugu. Ni ukuvuga ngo ibikorwa byose byakorwa niyo byaba umunyamahanga byaba umunyarwanda ntacyo yakora kitemewe na Banki Nkuru y'Igihugu. Icyakora Teddy Kaberuka akomeza avuga ko impungenge zishobora kubaho ari uko ibyemezo bifatirwa ku cyicaro gikuru mu mahanga, hakaba hashobora kuba imbogamizi z'uko iby'abanyamigabane bashyize imbere bishobora gutandukana n'iby'igihugu cyifuza. Ahubwo ngewe yenda nubwo impungenge zitabura 100%, hari ikintu mbona gishoboka kubera ko aba ari banki y'abanyamahanga, ni ukuvuga n'ibyemezo bifatirwa hanze, aho ibyicaro bikuru y'izo banki ziri, kuko niko biba bigenze. Usanga nimba bavuga bati muri uyu mwaka yenda turashaka gushyira focus yacu aha n'aha, inguzanyo tuzatanga mu cyiciro iki. Iyo priorite y'abanyamigabane bari hanze y'igihugu ishobora gutandukanya na priorite leta ishaka, ivuga ngo yenda nimba focus ya leta ari ubuhinzi,
imishinga ijyanye mu buhinzi. Priorite y'abanyamigabane ishobora gutandukana n'icyo leta yifuza gushyirira hamwe amafaranga muri icyo gihe. Kuva mu mwaka wa 2012 harimo nka banki zaguzwe n'abanyamahanga, harimo Banque Commerciale du Rwanda BCR yahindutse I&M Bank Limited, banki y'abaturage nayo yaje kugurwa na Atlas Mara Limited mu 2016, kuri ubu ikaba ifitwe na KCB Bank kuva mu 2020. Mu gihe koje Bank PRC yaguzwe n'ikigo cyo muri Kenya Equity Group Holdings PRC kirimo Equity Bank kuva mu mpera z' 2023. Vestine Umurerwa, Isango Star, i Kigali. Urugendo ruva ku isi rujya ku kwezi rungana gute? Ibirometero 384 na metero 400. Igikombe cy'isi mu 1954 cyabereye he? Cyatwawe n'iyi kipe? Cyatwawe n'Ubudagi. Cyabereye mu Busuwisi. Championnat y'umupira w'amaguru mu Bwongereza yatangiye ryari, igizwe n'amakipe angahe? Yatangiye 1992 igizwe n'amakipe 20. Ngaho uhagaze ute ku bijyanye n'ibipimo bya virusi itera sida? Ibipimo urumva nzajya kwipimisha mu cyumweru gitaha. Nako ibisubizo ndabimenya mu minota itarenze 20. Kwipimisha virusi itera sida n'ubuntu. Menya uko ubuzima bwawe buhagaze mbere y'uko umenya ibindi byose. Menya uko uhagaze. Ubu butumwa mubugejejwe na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu Kigo cy'Igihugu cy'Ubuzima mu Rwanda RBC. Tugeze ku musozo w'amakuru yaranze uyu mwaka mu bukungu, ariko tuyasoreze mu karere ka Musanze, aho mu kwezi kwa 9 twabwiye ko hari abaturage barenga 400 bo mu murenge wa Shingiro bari bibumbiye mu kimina cyo kwizigamira, batunguwe no kujya kugabana amafaranga bagasanga umuyobozi wabo yatorokanye arenga miliyoni 9 maze bataha amara masa. Hari ku munsi wa mbere w'icyumweru Bizimana Emmanuel yarahatubereye. Kuri uyu wa mbere nibwo abarenga 400 bo mu kagari ka Gakingo mu murenge wa Shingiro w'akarere ka Musanze bari bibumbiye mu kimina cyo kwizigamira amafaranga yo kwishura ubwisungane mu kwivuza, kugura imbuto yo guhinga ndetse no kwikenura muri rusange. Bari bazindukiye aho iki kimina gikorera bitwaje ibikoresho byo gutwaramo imbuto n'ibindi bagura, ngo batungurwa no gusanga umubitsi ari nawe wayoboraga iki kimina nta uhari. Ubwo Isango Star yabageragaho bayibwiye ko batewe agahinda nuko wababikiraga yatorokanye miliyoni 9 bakaba bagiye gutaha amara masa. Tugeze hano baratubwira ngo mu bisanzwe ngo umuyobozi ngo miliyoni 9 azijanye. Ubwo ngubwo byadutunguye duca, ababyeyi bose bacitse urutagira ukona buri wese yitabanya agapaniye, yaje gushikira ibiryo, yaje gushikira n'amafaranga. Ureba siko mfite n'agapaniye n'umufuka, dore ngaka n'imifuka rwose narinda gatwaramo ibishimbo. Nabatunguwe nuko kwe guteganyije mituweli tugateganya ko tuzatera, none byose turabibuze. Aho twaye tugihinga ahubwo twaye turi guhinga mu mutwe gusa. None mu mutwe wacu uriya mugabo arahisha yarabura imari imwe pe. Natunguwe nuko twari tuje kugabana, baratubwiye bati umugabo yambutse. None ko yambutse turagira gute? Batunguwe nuko n'inzara aduteje uwo mu president. Duhombye kugira ngo twicwe n'inzara tubura n'ico gutera. Nibyo abo baturage bavuga ko bigiye kubagiraho ingaruka zitandukanye mu iterambere ry'imibereho yabo, bagasaba ubuyobozi ko bwabafasha gukurikirana iki kibazo. Ubwo n'imbuto yo gutera twahuye n'ibibazo bikomeye, ubwo ariko n'icyo twasaba mu buvugizi mu bigaragara afite imitungo kandi ihagije. None urebe mu cyugusa ubuyobozi ko bwaturwanaho bakagira ute bakagushakira uko bareba uramugabo wandi bakimubona, ahubwo umugabo we barasezeranye afite imitungo, na niyo mpamvu twamwizeye akatubera kontabure akatubikira ayo mafaranga nacu. Mu makuru yibanze ubuyobozi bw'akarere ka Musanze butanga kuri iki kibazo ngo nuko kufatanye n'inzego z'ubugenzacyaha iki kibazo bakinjiyemo, nkuko Nsengimana Korodiye uyobora aka karere abivuga. No gukurikirana sako iti ariko nta mafaranga ntago yigeze abikuzwa. Wari uvuzwe barisanga nta konte agira muri sako. Icyo akora uyu aka kanya tuvugana aracyari mu maboko y'inze y'ubuyobozi kugira ngo atange amakuru. Ntago bari bamubaza ngo amakuru detaye zabyo. Ufitwe ninde? Ufitwe ngo numwe bateke ngo wari wabonanye n'uwo mugabo, wari kumwe n'uwo mugabo batekereza ngo bavuga ko yagiye yatorokanye amafaranga. Nyuma y'uko abo baturage bibagaragariye ko wababikiraga amafaranga akaba n'umuyobozi w'iki kimina yaburiwe irengero,
abari kumuhamagarira abo baremeza ko atakiri ku butaka bw'u Rwanda. akavuga ngo nomero muhamagaye hanze y'igihugu. Mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Musanze ngo bukomeje gukusanya amakuru arambuye ku irengero ry'uwatwaye amafaranga y'aba baturage, Bwana Bwisango Star ko buza gutanga amakuru arambuye ku bari bibumbiye muri iki kimina bategereje imbuto y'ihinga kuri aya mafaranga bizigamye. Emmanuel Bizimana, Isango Star, Shingiro mu karere ka Musanze. Arakoze cyane Emmanuel Bizimana, mbashimira namwe mwese twabanye mu makuru yose ya Isango Star kuva mu kwa mbere kugeza muri uku kwezi kwa 12 2024. Ayo niyo makuru yagiye aranga ubukungu bw'u Rwanda, ni menshi ariko izo nizo nkuru twabateguriye. Nshimire timu yose y'abanyamakuru yadufashe kugira ngo amakuru abashe kubageraho. Gabriel Maniriho wari uyoboye amakuru, Isaac Murutamunzi wadufashe kuhanga bw'ibyuma, ndetse na Boneri wadufashije kuri YouTube ya Isango Star News ndetse no kuri kamera. Ngidi tuyishimire Kageme Marie Grace, mbifurize kugira ibihe byiza no gusoza umwaka neza.